I'm scan crabro, so I'm saying just scan and also do. I was saying every faco. Me this can come me auntie. Yari could you imagine say 90 years now more crime in the bida. No dear mother. We need that. I don't know. Wow. Na me call Papa Ninche. Na me call you know. I don't know the first person our mommy mo dear. And our mommy mot dear a word to ati and movie. Then no mom be no more. Na Papa ne share me no catch them say ohunu sa mani e den na bibi wo mi mu. Na opeso omboa me na me yo odi 40 so no. Na me hwe fie no na me hwe cars esi ho. Na papa ne kasa asam ne kire me a me na me bu me konso ko hwe me chi me fie bibi se ne ho. Te beba ne sen na metimi ayesa di fo no. Yeah. Na me didi wie na o ma me koye. Na in a few weeks no sase me mbranti me koye no. Not in a dining table. No se me better na se. Afena papa nani asesa. Na ohwe manimu a na obisa me se me nyesika me pa na I'm see I. Also we are sure me see I. We are sure me see I. And oyi kawa free ni nsa. Ono se me je kawa yi. Me je kawa no na o ka kire me se bosika opegu kawa ne so. Me so e ba me na me bought 10 million. And oyi handkerchief fita. Ono the 2 tables no the kawa ne to so. And I see MPA. No di menim na medi nechi. Na bibi se me nane mechi. Me dane mechi no na kawana o di ma me na me boss kana go so na kawana dane owo. Adane onini. Instant na kawana physical na me ye de me boy no. Efa me yemu seme. Ti pese me dwa no so ma me dwa ti me jinso go me ho. Kom yemu seme. Ena me call fie. Na watch nyina na afi na ma no ayekura afi me ntimi mbie ma no nya de enkasa. It's madam for be or friend teaching of Fred Papa Naka Chen so me yale. The Papa ne buy that was the first time Papa ne buy me auntie hono. And Papa ne buy no catch them so. The air me no or ya have been or the gum him. In a few hours na me who told me. Wow. Now when you know me gusu ebre. Nyamaya dene se bi ateti a me komu ofie hokra no na niji enim. And the one day I me call Papa and Jam Catch say, me bre, me didi nye, me dabre nye. So one buami a me come home. Not so there be. Memo is skinny. Say, why ready, dear? Memo is skinny. I'm saying, it was some me call biom. The non sass no some member, me coin, I'm go to 10 boys, 1 girl. I'm not saying, ya no dear to call dear Kobeni. Mintu kwanda okoto san krofo no papa ne fie ho nti da mes wa boy yin na no ode e den ode e in total mo 12 in numbers ye ka papa no ho 13 ana ode e koy na e koya na e ko du bani ye du ye se enya ho ye sa ko bani north nti ye sa fa aka ye koya na e ko du bani north afi ye koya na afi ho na ko ye kurase kan ko biom ti ye se ye nante. Wow. Ya nante sa na ekotu ekurase bi na yedu kurase won mi dem ehu obi a okura na se ohun nkokọ ne ade na papa ne de fa da bi echi na ekotu nsuo bi na nsuo ni huru ayesa river na kudo si nsuo na no na kudo ni si nsuo na no oba besi agina nsuo na no na oba no hwehwe na yasinwi afu na sebi eprafom na de odi behu so ya oba ya sebi ni nofo afena se na nyama se ko na wo se ade astati gume Jesus. Na nsuo ni ebetwa ode ebetwa maame na etwifo ono edi mu betwa nsuo no na nsuo no so root said the way odi nsuo si jaso no ehuru no na mo de betra kodom no de mo twa edi ebetwa afi omsi ebekọ 33 ano fed bad niko na ebra omuko no maami matine nsuo ano ye de kudo ye de pardon na ye afọ de nipa abasa ha ena ye de okita nipa abasa ena ode pardon nsuo no ode pardon nsuo no ode omkodu no be fire so atiefo we are live on Facebook ubetimi a join here na evangelist Zigaguso airboy nkomo yi no so why part of it
And if there's something you want to share with us, to comment section on also for you. With me and Sapi Pepe. So join us live on Facebook. Adom 106.3 FM. Into Augusto di nipa ba say pada na wona odi e twa nsuo no wie ye no ye da ne ye chi na afi kudo ne ne nipa no odi ye ba ye no ye hu ne bio avanish inte ye call master nipa no odi ye ko no say mo obi ahwe nechi ye ndi nechi afi prekope that time ye do on e wia iti ye wura e kwantene bi wura forest nim e na afi ye di papa echi ye wura forest ni jare unti hwe anomanko a wa ye din na enyunyu ye kosa afi uti mpampan uti se ade bi bon ade bi ye nyan ye kosa na ehu se nipa bebre wuwu da fom no buma ho buma pro na uhu sofo amukredit kaya omuhye yeah ebo mukum ba ku papa bi a abo ne kom na wa ho afi ye nyan esi ye nkobiom na papa ne se mo nkobiom na musu mewu ti se de we a kofo yesu ewu a hey na de yankra obi a awufo so ni mebi a ye ko na e ba ne se ne ye ba be ka serious ba said you can crime is yankra obi a there na e mobo afi ejina ho na papa ne se ye ntwa ye nye circle na ogina ye ntem na afi prekopa afi se owusa na no okeka nsem bia ana so obi anso ne nuansa ana de ne nsa boy ye ba ko nsa so afi obo nsa ese mframa fa weni so no ene ye yida afre bebia that was my first time am who say yire duro na ye ka no ho a che say o yira ye ma wo bebia na wo no what you to a different location ye call e wa bra one nante anko nti ye ko du ho no e ho no na e kurase na afi hu ma se bi omode sa eburu botote kwa na ye de dress yeah na obo nso omaba omo nkasa mo ye osan na omo yi entale na aka ye boxer afi omo ya haban bi na omo de dware ye na omo ma ye nsu okarabash mu ne ye no ye ye no afi nyina omo asala ne ye te ho na wo omo ane ya be fa no pa ba ko na de na wura nim na de nipa no wura dan ma nipa ne mbabiom wow hey ye de ne kwa na de ye de obi awrem sa na de me su be awrem na me kwa ya no me wo se ya ye ba na kase na abosom nyina fo ne daso enti e di majestic be sha won sa na e di sha won sa na ya ka kiro se fa kire so na twuso de ope obi fa de one fo no beda obi fa de one ne ma me beda obi fa de kuro beda ne ho obi fa sakora sebi na me ko fa kawa ye wie na nyina e be pia bonten afi omo sey nyina line bi no mo de abe ahaban ono mo de ye ya no e kire se ade na wo be ye wa ha no e ma obi anya de ente na afi papa leader ni ye de obe ye bia se wo so ye enti wo be won se ye enti o mo na wa call it spirit no you fool so osre anya sre that is the how they worship the spirit yes to ayana o kire mo sa musumu ye santubo si ya tworo baby heaven gate ti ho na ye ko ti ye wa na ye ru adem ho na jare ye ru ho no abo biere wo wiase bia o sa danim ena mo ko wrem ye ru I said na ye ru no obi ye de obi ara na department de wo fa ya na de wa kobusom ne nche de wo fa na de wa kobusom nche and afi me ka na me fa sa na ye onini python onom de no ko gina ne nche enti de ko gina e be ka se kan de ehia wa ka wako de wo pe eche na me hu wei okita 3 baako 7 ne tibia so abebe o abebe na esi me come in house ehu eni ayem hihie enti me shall bo rough me shall bo papa ayem hihie bo se me shall rough me shall bo me si me free krom ha na me hiambo o ma me odifo a me de me crab afole ama de ohwehwe bia me yama me ke cancel basa because ehunti me kase na won woso neti na me yemu gi me brim na kawane free no num beto ho na kawane free no num beto na come stand be fa kawano ana osi ye ndi nechi na me fisi ye wie ye sakọ ba bi fifro ne ho no amode nsuo esiga so ukọ bi omu nuansa sa drum kese no ene nsuo ni ru
enti asemetina nsuonim nsuonu hu na papa asemetinam na me hwe nanim ositenam na me hwe nanim ositenam na me hwe nanim afi osemetene mensa no twetwa mensa ha 7 aha 7 me 9 7 no twa amachi ano twa me bu no osemetwi me tacha no twetwa ya ano twa me tim afi oho ano ka kasa no wo kitikiti bi ba no se owo no memene afi odi bodua ne bom tiri no oseme bie ma no na afi odi owo na hyem na mamene afi memene owo na afi na meni so ay krakrakrakrakra to when sika wo penti yes in the name of money enti meni so ye krakra no afi na me kotene so na metene so njare so na eruru no anhime nsuo na ehuru no anyam hwe one feel ben sensation bia manti hwe ana ose mense mesi ana ode pada gumitrim chese mewie ana oyi kawa no hye mensa na kawa no mudi hye mensa kora na nya easy amne kawa no hye mensa ena afe ye nyina ye saba Ghana na papa na ode me kwa no ma me dan ba na me kotena mu na e ba Ghana jare obia sika ba me kwa me diamba Crofo 12 na amokoye no obia sika ba me kwa me diamba ana me call papa na me bie me fundaka no hweni ya be bo fundaka wow amba ana om say e call papa na me ko ka jeze ja me sika na mbo no so wo say uda makoma so nti me sa na ukọ ti me sa ko obiom second time yeah. Benin me sa ko Benin obiom me ne papa no ya koye na ko ka che ko ma sa me sika na mba ite papa ne de bodua ne bom tim no de abofom o de bom tim no de abofom de bom tim no abofom ana se me cramp de mbe ye no ba se mpese me scan mrade a me yefre me kwesi and ye se scan so onda ne me kra no me kra da ana koma sa so onye ma me ana oda ne me kra da na ode tu juada so me baaye me de foda ka me do Ghana Wednesday Monday e bie funda ka na scan aba na scan ba ya no na krata da scan so na di red pen ayede atwere na krata ne kire se akwa aba se obedwani ekuwe na mo tie mra edi scan echi hwe no endi more than 40 cedis what did they hwe na mendi scan more than 40 cedis sika na wanya no menya no ene na kwaje ye den hwe no ama obusu eni bia bi Yehowa hwe no afes scan am obusua hwe no endi nambia hwe no endi garlic hwe no endi prekese hwe no endi wintia agise kosua ba akodakro na kosua no kra no nya wona abekwa koto ye be produce ye be provide am avejare me hwade na afi nso ateteme obisa ho se okoya na sa oba that time so ma me no we na wo miyem ontime nkasa wonya biom because ka kiro se me ba o not to cut but o wona na wa mene na ato yam no na wo wa ase wada onkeka no kakra se onya ahwe bia wo yam o ono de minti sa dade o da hodin se eye hu ma de eye hu ma de no ma ya ma enti ansa na wo beti bibi sa na se wendi mara na dia ma na oda me yam me na me so wa fa ha sa area ho me fa ho biem kra in my life oh better me yam oh no what enyame enti afisike asem afina me su na me ra ho me hweske na me hwe krata na afi me ra ho because instructions say wo scan so no na doso ena ko ka che me come as say dia abani o dia na me nye no se nye hwe oni ombe kasa ena ko ha ifie ma me afi abrabo na yedai ashasi abranti anye sika ajari we na me no enti nye sika do be sensa the first money was $10 million. $10 million? Yes, age of 19 years. At age 19? Yeah. The first money. And as case what you yes, me ndi monda. Yes. Obeti me dia toka. Obeti me dia ye di obeye nanso efie asase untimi fanto. Sanete. It's now workers pa. Me remo within a year na me 96 cars. Within a year? Yeah. You bought 96 cars? Yes.
Now what you na? Say ni de. Uchi anu eja uchi. Na abraboni ede. Na abraboni so wanye sika no na se abranti a wanye sika se bi kura se ne wa wanye sika. Futufo wa he why no tufo. Se sika na na e drive. Sika na na e kira odi wo ye. Ti de o pe bia na wo ye. Na so e mrada ade na wo ye de wo ye ho. Enti no si meni obada na nsa na oba na ewu no wo sika na akwaje ye no ho hihye ni bi ne se me ba wo ya ma me fa we famu ha sharp elia me ni udi nkomo no na wo ka se mostly mo koye ye sa na ma we na enye ni na na e kire conditions no ahead answer na wo say ade na me koye na hu sunsun aso ni ebi wa ya mo awie no asan ya kire say achiwa de ohun ni me ye se me ye enti wo de no eba wie no asan ya kire wo say yes oni oba da pe 3 days oba ni be dabi onu kra yan kan kire me yan kan kire me de ya ka kire me ne say men di we yeah ano ye first way na die ebefa mba afam koye we bra ne de yan omo an kan kire o enti se me ne oba kwhia me kra na menim se mba ne wu so tell me bodyguards na ka kire me say boss die hu a wo teteni afemi amidi meni to ho no na esa na tie na che so oba bia oni ne bada bia na nsa no ewu no oba na wu 3 days no oba na wu enti ushi obi adon na se ne untimi ne na wu sa na tie se unim ehunhum ana wakoje ana ade ahunhum no so pefuru ho no enti se meni mane da na yesa enti ye call meeting no the first meeting am call no afero me do be first meeting na me do be gina box me say dey wa kokota dey gina box na ebisa question say wo ba akuo ni mu no e dey na e ya ade a wo mpawom na me ka kire mo say me no yan kan kire me say one mada na say be say na no say afubo say o kan no ma start aso serious na nya serious ha no ma omni na be ya na fomeja na me fi say me kasa me no oba da na nsa na oba na ewu no me fi say me kasa ombe hu me mobo aka so okay ye twa so no afi na omama me apam foforo enti de koma sabaka kire me say ombe twa no so ba so mo hia mba use pad used pad yes na me to use pad ba ko be $100 wo to use pad no $100 yes okoto when oh me boys om de bre me om ko ballers om so mo djuma no to om ko chinchin ko pe my used pad yes every Friday be I say me nya be 70 pieces adjuma kasi e be no afa to huzu yi easy o onu ya easy abosan kwan sa na etie eno nte na yete hewie ye tu emabunufo youth ne fo nkola ne fo mbrante ne fo ababa wa ne fo say ye ma ni nda ho nyame ba na ma kwa pesa mu ko beni muntie o yo enye easy sika ne de obenya o na so echi asem no bebre enya asem ketwa na wo ka bibi se etoda ye wo binim wo no ma ye mom ne efu eda yes me kra me ne fu na da pen woni efu ada obi kra mi ankasa onipa wawu oba wawu yes ye be kasa oni ne nkoda no so ebu atopa ebi woni ne da kra no no asori ne onipa na yes obi utime ne da no aso mu na onipa na oba na wawu na esafu no ne koda ukonya no hen ye ne mo kirefo na na ye adwuma ati fo mo yan hwe na yan hwe hu ye na enema mu ohu eno koda nche no etira ekoyi ene party kura yi a wa use awie na watade na na o sempaboa eno so kofo timbefa etiwi no say house to house etiwi no yetimi sisa de go bola etimi your boss ma de go so enti tama sika no be frɛ wo spirit no sa abere na ya sisa otin wo so ho na otin ya o ya otin be ya o ya sa na ko that time no enti wo obi a wuta experience sa de no na eni hu de da na afo experience continuously so we spiritual support enya sa ebia obi afa o TVB ana obi afa atade your house to house festival no
ye coffee fia najo na eyi watade ode hata homa so no na so pom na fa enti e fa na dia tu kukuo nim na ya fra okra juada okra brada okra wokuada okra ya wada nyina befa afine the spirit na conjure odi no ti conjure odi na e di sika wom enti edu woma na ya se dia tare na hata ho enti wo be sha tare na ya ede na enya na nso one thing a woman say enyo obia na otimi nya no yo obu a obe friend cry mba obu a friend cry odi na chi na beba obu a odi na nimba otimi dia ade na ede e wono obu so obe friend cry na ade fufuro kra na beba beba aha because crofo bu ho spiritual enti a Christopher aha na ese mma ye ma yegidie wo awurade mu yede na ye ma ye ni bere ne bomb pipe because se won ya strong wo nyame mu a pa boy adwuma o ene ne ma kitikiti bi say ya na afa na fe o ye o da ya wan sori sanity wow now ye twa enti sa enipa 12 na from the start mo koye no omo aka no omo gusuti ase obi awu me nkwa na me nyankwa omo awu all right now you fast forward to abra ekoba say afede ade unye bi because the enim ne say sa niema we nu nya do ho hyem bi pa we yes oba bejai pe ene na chese yanku a yes e say de wo ka say mo kokore du ba bi a hu say obu atu so hye sofo atade clerical crowd won komo mo wu da wa aka mo pese mo san yes say mo san pa mo bewu no we ba ne say na utimi survive here me no me bodamo you went mad yeah me bodamo America and dey me buy wo kwa America na akọ bodam ho me bodam how come e ba ne say say nyama ne mo na afi taxes ne doso and e si oni bodam fo nkoda hey etu ne bodam fo nso ada say store ne dia wa wabre wa pa iteno na nyama ye bebise bisaw ya obaako ho a your friend mama smell or Nigeria ono say say okonom ne nofo na okonom ne nofo a ebi a obenom nofo ne wie na onum nyina gogomengo a yeah out of say o free say o protect ho na so ye bibi say tumi na okoji ya na nku ya nyama bebre in the name of say ye pese ye survive from them because ebedu baby no na afi nkrofo na oni omkoye odi omkoye eduro no afi na omo na ombeta taw o okemo bo sa kola su owechi o da ha bo se akola gina wechi ana ma me bi gina wo so no so etubo se honhom na niama odo nsako kekan na afi na omo tataw ti afi na ni bambo bia bio eti enye downboard a na yewu na ebede ebeba sana ekoba no enti wo board dam no ba ne sen na wutimi san ya ti say wo ye normal yi nyame adom e board dam no ye de me ba Ghana no ye de me chenye na sofo okobo me was Reverend Osabote late Reverend Osabote ICGC ano na ye de me koma no obompa ma me a nyame adom me hoto me na me hoto me wie ye so no na enye easy anche na papa na nkasa be kọ ne krechi enti free ho no asofo so be boaboa de obetimi aboa de obe disappoint na kakra nyame die abeduse enti nyankopon na hu ni pamobo enti o 96 cars and no millions of dollars now nya ade na everything got lost nina wa hwesa na nina enti say who niska o David ba we semi oska nyame mu na manya no now me ba onkofo ada 12 now ada 11 na omo ewuye no omo ne den eto omo wi was accident most of them now was accident okay say 209 accident BC wa chimota overhead Sisaka boys bi ebi omo 2 no was my boys your friend saying Swedro Kwanso so sa enti yas nyina was accident one guy so be crown me say officer di na woda ne all kono
traffic light ase and I walk him. Hey. So a lot happened. The motorway so musunya crash. It I was the only one who survived by the grace of God. Now, Eti, would you say what palm with Benif with a cockroach like a crack? Some going to come to me to know Kaza. Every Sunday, I say, or down for I say, Cacrac, I know. Nyamia Domunti, Unconquer ye frisa, a pamana said the dada. Na ye knew money, sa pamuni bio. Na sa say, dear Timmy Mokras with Chelmo. Right now, yes, Abra na ujina mu no introduce ko wie na fe ososo no ubedi mutintima no. Did you get other people also involved? So almost all the Beni. I introduced 7,000 boys into our court. 7,000 guys. Yes, I introduced almost 37 pastors into it. I was president for the whole Ghana. For 9 years. President. Yes, was a president. Togo, half of Benin was under me. Liberia, Cote d'Ivoire was under me. I was a very great guy. Yeah. Enti me ba sa someone ko for kan ka so asofo no bebre wo mo fi nyame no mo kogege nyama ne ade no. No kre. Oh, true. No kre. Wo de asofo over 30 something. Me no call ye. What is asofo no ko Beni ho? Yes. Me do mo call Beni, me do mo call friends in India nyina. I travel with most of them. Asofo no omo ni adom achede from nyame but omo koje bibi no mo dia beye. Wo say one omo ni otwe honhom no. People who wanted fast track no. Yeah. And when they hear about you, they come and they want you to assist them. Obumo kono makoje kawani ade nyina. I was the one who introduced them. Me do amoko ye obakwa ye belt, ye obakwa ye shoe. Shoe no ye bias ene di nyama na hwem ne yapam. Into she shoe na sada no be miracle. Your boxer wo ho, your singlet wo ho or shall be miracle. And your chain wo ho, our shall be miracle. Your wash is so now and sakawani free ho no say we talk about this here and nadia naba or the best and no their shoe. So you can perform as you want to perform. If you want to be into so for the ring I share in 9. Yes. Now I share shoe cover on camera. And 9 ni way no. Ni to no. Yeah. Na or boy juma or be boy juma come. Said software ring be and share so already a genuine. That's not the ancient 9. Yeah. Wow. Enti I saw for now the omo any bino. Where some of them successful, almost doing a year more, timi the bar, crema, up to date, all of them are still the now. Our Modiana, yes. And so sauce in Finame, yeah. Or more cream. Bar. Not now, channel, to say I was a cray, ye be now catacatas, I did nana or munyadi or muye. And now only among Casa, Abia, not to just expose them and disgrace them or something, but Abia. Only go to them one by one, talk to them. Say, Massa, me cram them questions. Say, I didn't say you to munya. I tried. Me ye be brave. Say be Papa Boss grab me dancing. I've tried most, but enye easy. Ni na empire. The best stress any ankopon omboyen. Na omutie me. And my pastors are not this nkola. They are big men of God in the country, and they are well known. Oh yes, they are well known. Big men of God. Men of God in this country. They are well known. I am bloody. They are well known, popular. And no mugusu di bojuma. Yes. Eradi hu ye mobo. Nyame ma yese ma ani da o. Na fe mabu no so mo mani na o. Me ba yesi me beto aso. Na ya hwe na ene kra no asem adi betu ye mfo. Ono ana de be man na youth no wa pefuto bi dia mamo na monye steady empepre ho me pesa mi di ye e na chale mi a hustle che o wo be kohwe kura no wadi 22 years you hustle che hey wo pesa ye asesi a boys di da kasa kesi mu wo so dambi enso sebe da you matisi wotimu a wo betimi di akokro mu aba. They say, boy, see now, per se, ye na ne mu de dakasa kese na ye den. Mommy ye.
Yeah, that's also. Who's with Adom 106.3 FM, Ghana's #1 radio station. Now, Any evangelist, the Ghana, yeah, bon come high. And some crowd there, me a bromeso, and yeah, easy, sir. And yeah, easy, sir. Emu who ye pa. I bet me I join here live on Facebook now. Why a part of the conversation? That's what I say. But in the meantime, MTN say can't show say a content manager no. There a cost ye pa. And no be boy ye say service be beba na wa subscribe to our service no. Na e umu na fifo fobia ba na wa ko no sumum na unya na nka the other one no. Wa cancel our subscription no ba to be kohwe na ure free short code no kra de koye sa de no. And nothing in the year ma control of your mobile experience with *175#. You can view, add, or cancel subscriptions and without the stress or the best search for the short code out the best stop our subscriptions. That's it, one short code to do it all. And also be dial *175#. Now I access it. MTN Content Manager. Now I follow prompt. No, you'll be sorted because we're good together and we're there for you everywhere you go. Go TV Zemen Kancho said there's more hits to excite you this July on Go TV. All the shows Nina Yashediamo Bibia. Come on, pa at an affordable price. And they with me actually Big Brother season 5. Our African Magic family. Nafi what you need to rock 3 for a mix of Ghanaian and Nigerian stars. Nina. Why enjoy season 2 of Killing Eve on Fox and on Esha from the 1st of July. We are topping with loads and loads of amazing content on Star Live, Z World, Telemundo, Discovery ID, and so much more. So don't miss out on all the fun and excitement and the action on Go TV this July from as low as 20 Ghana cedis. Wait me, I connect to our brother using my Go TV app, pay body points, and now say mobile money agents be a ben or Go TV. Leave it, love it. Right, yes, I'm right back now. Yeah, met and come on so our studio. Now, Abra, we decided say. Ube jai we nyina no a downborn album wo US no was it that ubu ehye na wo ni bi so e na ma board dam ana wa na hwa e ne ma waye no na e too much yembu nhyehyɛ bi aso abonsam ya de bi one ne namo a ode nyansa na ye adwuma so ma ade ba ko a ano beje ade 10 fro ho because ade biara ye pɛ no ye ade bia opesi enyema no ye because me hu edumre bia ese ye nkoton edumre bi na omohia opemfo moja yes say won call hospital won try say you influence somebody with power with money so betimi anya saade yi ebi wo ha ye beka say pam wo drum o pam akola na de enkunto afra na afi ye de ayenku na afi ya distribute spiritual na afi almost start ya start so nyama bebre wo ho a ye ma ye a ye nkase entimi nye ebi wo ho ya dima o bi sakra enye yi because asema ho no se wanya obewu okay nti wo so so obewu ti e dan a opeza wo ye pepepe na nyankwa ba wo ye bibia enye yi I try everything the last minute krana yesim yebewu no and I'm back on Nigeria na yesi mekowura edan bi mu na dan no ehomo bon mami a wewu ba ne no fo na enwu ye na wuram na emo bon te unim na akoka obebodam enti wura wa ade ne boss na yes why so make sure say be okay onum no fo no a obenya bambo no so another spiritual kingdom no konum za nu fo no me no mo ye me bia man na me nya gogome wa bre o my bre brother my bre eno ti ne yete awie yi eto ne amemafo se
Sa Benny ade papa bi ani ho. Enkwan bi ani ho, yedie bi ani ho. Yedie no ponya nsusoan no ensam na we kire no so. I was sad my bre my tete. Edumre bi kura na nobody want to be close to you. Who was sika so ni enmunyam. Wow. Who was cow so enmunyam bi ani ho. Who was sika so enije bi ani ho. Me giskedro 9 years na na adwume ndada. Yes, o da obewu. Anu ti na na adwume se ewia na oda. Yes, anu ti na beti sa na adwe e bonyu pupupupu na boys ni twem no bonyu na adwo no. Ye yale frititi. Wow. Because untiminda into your call club to club, chop drinking bar to drinking bar. Your call and the pants of a pine so a bit yaka, my antenna. Because Ukofia untiminda, yes, oh da ubu. Not as that's the there. If for so be any more, crank our life crying. If for so be any by young children, and show. And now more do more cornerstone or back kind of story in the dead. Who can papa or team? Yes, papa one home. Who send our living loud there? Ebe influence to follow. Baba could wait, you know, so no. I don't near me. I did. Now, I almost pay to me, and yes, I saw from Kwana or Peso Kunya power, not the banner, the bear, not the Saturday. I saw for baby while born with people who put the edge me. But people who want positions will be all crying, yes, yeah. Political ipe obi okra o adwuma bim obetimi aya na adwuma wura no kra wa se na adwuma fe CEO no kra de bibia ma no ono a na be ye bibia sa na mani na oye bima nkofo eye adwuma he was ti afa bedu ba bi de na adwuma no kra ka hwe kra o tie de ono a person ya no wow and then politics politicians ni bi no so hu pen for you to do certain things for them. Ano dear. Omo ekoko elections ayi MPs for ne ministers for ne obi wa ne party ba wan for ba bi ansan wan hwe a ayi president ne ma no ministerial appointment you disafo ni na bi so be hu there ano dear bebre e be kan wan sama yen sorry free. Wow. But me bow we dear Mr. Menkasa me pese expose you be. But said there asofo yi ade omo akoko yi ebi mugusu ye adwuma yi. Anya bia no areas bi kron be sense an omo na won kran ebi okumase ebi wo hen na manfo mo mani na ho. Nkra ha de omo ha bebe. Kumase omo ho, Takra de omo ho. Ebi wotema. Oh yes, Omotema, more Togo, more and Liberia, more. They are there, more American, you know. Recently, a politician way fat to know say they say the politics I say was suspending Kakana spiritual side on our boy rampa honorable Kennedy Japan. Or expose you as so funny be serious. Now, in the first place, do you agree with him the oil now? What must so funny be at what daddy pie? I know the metanechi baby, and our baby so. As I say, a Jumaya yakin, a Jumana son. Unim. Sure. Me no. May I say, sans and some women can be. But sans say, I respect Adom FM. I respect the leaders here and the mommy buyer. Yeah. Sasa me a uking eja nyama bebre koso. Say fru hunso am catch on ye de yankuton wa ha ekrom ha. Efu hunso no. Yes. Ye de yankuton. Asofo ni bi de yankuton. Yes. Sa oil ya. Ema asore ma no. Yes. Ye de yankuton. Ye de ye anoint water ton. So what you say? Enti we mu nyina no ekuyen. Enya spiritual craft physical. It's not good. So be funu obi physical craft no ebe ma oyale but said them cannot enter no the oil ne there I me support no aha because wanya ne saso a bone ne ya doso enti asofo ni bi ho no mo a papa na mo omoto daddy a e bi omo ye omo a obo omo ni bi Yere o pese o ya na me mo asamiso ba o de my fight. Hey, Kremu. Anyways, baby I do no.
ɛnyɛ sɛ afei kora ne anka ɛsɛ yɛayɛ dadaada but ɛno wɔ ha no nti mepɛ sɛ wotu ɛyɛ atiefoɔ fo short message bi a wowɔ ɛde mɔm na sɛdeɛ da biara yɛtena ase a yɛde asɛm batu ɔmfo no na ɛnɛ deɛ no yɛnti afutuo no ɛmfie wɔwɔ nkyɛn na yɛwie a yɛde ɛho aseda no ma proud sponsors nti mpatwɔ just something short any message bi a pɛ sɛ wode tu atiefoɔ fo no ɛyɛ meda ase deɛ meka nyinaa no ɛyɛ asɛm baako pɛ kristo ɛna ɛma nkwa ɔno no mu na nkwa wɔ ɔno no mu na ɔgyeɛ wɔ mehyia yesu no wasesa me ayɛ me yie yɛtena ewie ya na ɛnyɛ sɛ yɛdidi amen anaasɛ yɛdidi ama yɛn ho atɔyɛ ɛne yɛabɛtena ha na meka kyerɛ otiefoɔ bi a wɔtie me ne sɛ ɛma bani nsɛmsɛm wei obi ɛndada wo mfa wo nkɔgye bi okay Corinthians ɔse ahyase ne nyɛ dene sɛ wie o bibiara fiti ase ɛnyɛ dene ewie no 1 Corinthians 14 verses 18 Apostle Paul ka bibi ɔse I thank my Lord my God that I don't speak like them I don't work like them I don't behave like them and show obi nkoye bone and show obi se o sika ntimi so me pekwan bia so akoye sika and show obi se o bi ntimi pekwan bia so anya saade no me nua ya ware ekwan bia o mefa so a me so me ware me nua ya kai o twi ekwan bia me so mefa so atoka yi o mmere nsu ya nyabote ne twawurade anim onyankopon ko na eboa onyame mu na nhyira onyame mu na nkwa wo de me ka kire otiefo nyina ne nuafo adofo nyina ne se yemfa ya adwere nyina ne ya kwa nyina hyewurade nsa na ono mu na mboa wo ono nko a na obetimi agye ye na wayeyie amen very simple. And they pentam to succeed, ye pentam to get there. Obi betimi e de botai bi asinani so. E betimi take onipa no whole life. Sometimes at the latter part of onipa no abrabo mu ansa na sa ni so ade mu kwatimi abam. If you radio or bonfire every day, but nyamia nanim ebetimi aba say ebia ka be some few years kra mo nipa na fi asase so ansa na sade na timi abam and sade na betimi abam ama nipa no be wu kra na chi no ebe de fa so de be generations after generations. Jeremy ntwa no ebra me free court mo na me ho to me no nyama ye din no me try bi on se me sa akọ e ka den ka me wuye wow priority or tonyon ono no obefa me ono ko obefa me na ohuna me fi moja ene apamada ka no na afi osuro ono obefa me ko se be konfo penny a wo krom ha or represent bani ono obefa me ko ne nchen me mbo ho because me boys ni be ko I'm telling you the truth opa fra priority ono obefa me na me fi moja ono ko no osuro me fi moja sa asa me call ya me di boss me return here wow enti no enya easy o ekwan bia so ni ho a eye fru if you want something easy you will die easy sure timabunu muntie ni ye pa esem bebre we love you and na ye mpese mo be ya na be na ema no so muntie mu de abrantie bi a promising kakra fe no wawie so ye adwuma kakra ne ade o pede abin sochi soko ba bia sika ope boy awoska ope boy wo ye eyen kakra o kakra John 10:10 o say we fall back o ba so be bia no we kum no asai onyankopɔ be wie so obesesan no aye wie ye hwehwe awurade ye hwehwe no ye nkwa asɔre ye da ase pa na afutu ade amaye na mefa aseda no ma sponsors no na fi ye me finalize enkomo no e ba cho ye mfa aseda ema in boost ba mesha omo ene maye aduru a kama itimi boa ma boost immune system no na enya hoden pa de croford de friend na police ni na duru no isa so ye adwuma ni na dirty works obeye bibia kama pa de ama ebia wonam yi yare bia hinta woni padiem kwa ba you are not even aware of it and no abekọ na kwa clean ni na afiu ama na why free na ho atom na ama immune system so hoden ma papa timi abamti abri bia yare bia se ba pa na no atimi akon etia sa yare wani na ayi afiu e de ama e ba cho benya bia to e wo ye Kings Walk
Herbal Fe, Ekus Pharmacy, Redema Pharmacy, Tribe of Judah Pharmacy, Tinatet Health Shops na Fe, so dependable herbal shops ni nyinaa across the country, and I'll call Health Alert Shop where St. John's as well. Obenyabi at all. Yes, I know our friend 0243 115 948 and 0246 208 496. Dodo bi enye bia no sabeka. Afi MTN content manager na yeguswa account for Eddie Amount. And they say bibia bana wa subscribe ade china for bana wa subscribe. Afi be hu before you know it, you've lost track of all your subscriptions. And MTN MR control of your mobile experience with *175#. You can view, add or cancel subscriptions you no longer need in one place without the stress of searching for the short code to stop those subscriptions. Yeah, and no. Not just say one short code to do it all. Patrol dialysis here *175#. Now I access it MTN content manager. Now I follow prompt. No, you better sort you out. Come on, we're good together and we there for you everywhere you go. Oh madama. And omo eso ya cinema yitimiti asem ayede etu ye honfo ena awie. Now ya behwe na ye de bibia aba awie na fe ya sori so. Enti ye hwe na ye de bibia aba awie na irrigated sports time was we the hono so atwaso finally ansana meja wa ma wakono evangelist dear odi kan introduce you do call Beni on papa na ohia wa and then we started ogso ti ase na say o dada ono ko bewu no na ya honkofe no o bewu no yes na ya de kawasha nensa na afi wa pro asebio ni bebia gogomi efre ni hoba wa pro na just all pro yan so ai wow this is bad okay odie mama fancy na me yesa me ya wa ha me boss aside ho na ba bia pesa me kon wa hwe amekọ wa enti se sie yi a nyame age wi asese no wo ye evangelist ana ye tight ye say omo a especially akonfo na mo kom o se de me nkom bi me se me nya bosum bi me se de mabehu nyame eti me yesofo obekwohwa na wakotena so bi na obabia so na saa ne bosom ne ma na no eni bi ho na kakra san hye no de ye ne ma ne ade a se wo wagya ya evangelist se wo evangelist wa sorry bi se wo ye consultation bi obabia na se de na anye bia ma for ba consultation enya pam da dan mu na be sa de o say one thing about wo mun say se wunya bibia ene be ma obekọ akwagigi sa anya ma ne biom me ye business me ye juma so what you say o ye bibia o ye sofo enti no say ya sofo no ye juma bi o ye bibia sa kwa no kra mba wo trimu biom say o kope bibi abe hye bibia se ansa na wo de aye nyame juma untimi mbu anyame nyame na ye ka no untimi mbu ano okay Colossians 2:10 na or see he is the head of all principalities to me nyina se na se enti se yakọ nyina na yakọpre na yeba nyina ya wrade dia ono na obo nipa Deuteronomy 8:18 or see it is the Lord who give thee power to be rich when nyame na ma nipa to me na odidi yie ti yedie wo wrade mu nkoso wo wrade mu enti se ma ba Yesu na ma besua we nyina de enti na me sakwaje bosom ne nkwa na wa me biom sikedu amekwaje ye konjo wa mame Navianta wavanzi ulagi omunyina ma me to me ba nyinyina mu no omudin no yesi ebebo aye bebre nyinyina no enkwan bi anim enti de meka che nipa ne se fa homa nyame pedwumadin ye na nyankopon ma utumi a wodi bediye all right evangelist e beda wasepa ne awie yi enkomo ne aba bedi minim se we be ma emabu no dodo na omo a enei sikani bra bom mo afamu mo pentem adi yie no ombenya abotre na omo ayadwumaden na omo anya otwen honhom na awurade bra ankasam no enhira wo de mo no so no atimi abam ye da ase pa ye de mpaye na ehya ase afa wie on konkoro da wase
ye shase de udi na shase ebra me free ha no otiefo bi otie ye papa ye na koma so ade ma no fa sam yinso na sachira okra bia da oye na adwene so obekọ na fa hye wodin konkona ni monya me da wasese we di kunim wadom no ahomo bronte amen amen yeah, that's it pa. Right, so that's it. Yemfa Asia. Na yen trust on kwe anim. Baby I do know